tias subageng rat ike kedatuan nirang nerepati sing jada ane nyaman pada unuk keluwehan wardia pura ne teh segera titian bengong titianan tenang gusti ini kamulihan jagat diri kiring wardia pura nenten wenten kejelan tu keide sang prabu kairingan tu gusti tabang wijama kesami pemekas ning margiang sane kabotri hita kerana ni pemuka ring pariangan sami becek yen wenten purone usak kewehin wantuan ring pawongan yuwati pekedek pekenyung napi malih ring pelemahan lingkungane lestari bersih inah lestari lanaman dan kedua anak puniki sane mahawinan kebersihan teh mulihang kantos pawehi gesang angawurat sane mewaste adi pura adi ngaraneng utama pura jagate sane mau utama kebersihane pemekas nasa punika nah tuane mulo uladi wapo ngajak panjak mekejang dini sing nyen bedak pasangan to yuwati ken ben mepaitungan ngandak parekan pengabeh nah itu mesti itu aku banyak besik ini banyake nah ini mesti pada melah puniki sampun cuma wis antuk titiang midap-dapin indik pasebane jaga iring duru sang gusti nggih gumendos tedon di desang prabu mesti merasa gardito mesti nepukin kuat nah udah kain ini mekejang semuanya pada umum bantai kan terus dah kali sampun mayat unikiannya kan medali desang nawakan titiang rengangan pulungu cokol Presida titiang pedek tangkil semeng kadi mangkin nagingin kadi wacanan pulungu cokol dewa mejantan sampun wenten bawasan kuat mangkin sampun titiang wenten ring ajang kesarengin nantukipun para kanduwe inggih durusan bawasan Lugra titiang ratu diadu sekadi atur pengabeh duwene sampun makasami napak rengajang durusang mawacana biagung durusang sampun biagung wacana Mak ini nawakan ni tidongeng gelahti ni paunukan yo ing urah parah pak dong sing modaya gelah kapinen yo ngelah paminah buku keto apa pikuleh ini presiden yo mampi cunangan yo banyak aku tuh banyak kecukup kemasin sangkan laksanaan yo enten keneng wilangin sampun win besik nih mama ya namun tuh tegas pos gelah mana nih yo metilang uleng dipuri dini di wardia pura tadi nuyo kelincang ken sujatin nih idap dia nih tuah teh yang ngelarang mulu aneh mata najuge nyaluk gaman pengliakan mulu sing tadi keluarin aku berasa
Nah, nih paman. Ing sir masih sanang yat naing dauhin para banyak mana nih yakne ngapa paupun. Ini lugro di tiang punika wenten tel wacanan pelungguh Cokori Dewa. Diastu nenten di tiang sampun riyenan. Nauhen banyak duwene nyikiang dewek di tiang makasami ratu duaku. Mangdo sampun nabi jantuk. Mangdo nenten mersidayangipun malih mriki Ki Arya Parak jago usak asik puri duwene. Sing wen gelah sang saya kapin pemindah banyak buat pangubah dia marep ke. Nah nih wen besik lantas paman. Nih paunukane cening Gusten pamane sareng kangen. Subuh madan jani dini ideh gelah anggon gelah kiana. Mirip aduk ke para banyak ngopot buat laksanaan gelahi. Yenal yang patut nih sing je paman apa mawana. Subuh amone yusan gelas subuh mata licir tan side masih ada peswecan ide sang yang pramukawi ngentikang pertisen tanah. Nah tuh teh mawanan sing gelah mapiorah sing noken paro banyak ide hijining mon ken ada mirip banyak mekaungan itu pemekatai setato ada di jambu. Sugro Ratu Sang Prabu boyo purun panyakit ngopot ring parindikan kewijaksanan Cokro Dewa napi ti duanang titiang matura sapunika waluyane Cokro Dewa ngicalang kajrehan manahipun nyamubrayan titiang ring ajaba santukan sampun ajrih manahipun sangkaneng nenten wenten mijilang putra Rabin Makasami pacang keicalan gedung pun dumadak sangkaneng ke Dharma Putra ide ledang raris ide botare yang urun Cokro Dewa mahyang ring sinalih tunggal rabi duwe kingin mopot dumadak sangkaneng ide pinaku penunjun kelasa Nabi jaga segalangipun malih banyak duwe lah. Santokan ipun nalar sampun ning ditiang iring pemargan Pelungguh Cokori Dewa nunas ijo mriki mangda ngemedalang pergi sekano nalar nenten ratu. Nah ini sangat petempang gelah sing manipuan pangsing mekutang bumi ini apa puarane banyak tanpa Prabu dan dina kadi pauko dan iyo awak dogen sing misi tenas sing ketutup Saywanti nada tanpa balep rugi kang jagat tenas jadi pemekan yen ketu kayun beli ini pengide kan beli kapan nanti ken-ken jepan hati rumah sak banadi ngelekadan pakai tuh kayu nadi nih marep kapan di sini nurah itu Nunas lugro titiang Ratu Diagung disampun wenten runtuh pawacanan belia sapunika ring dewek titiang kalintang gargito pisan manah titiang ini sampun api menantuk titiang malih pancang matur riantokan sampun pemutus pawacanan Pelungguh beli titiang pancang sairing sanang semedia malih ring dewek titiang Diagung Adi lantas napa nadi angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menadi nang tegarang adu arep mau ke Dewa masih pang nama buat pemindah kali ini Nunas lugre titiang Ratu Diagung ya diasti ngen titiang memadu sarang imo agung yang derah ring manah titiang patah sarang kayun ide ya neng ide sampun ngiringan titiang napingin malih titiang wantah ngiringan kaler Diagung Dewa Ratu paras arpenaya puniki wantah tiang titiang pinako banyak Cokro Dewa iriki ring Wardia Pura mangna kengin gilek seguluk ring puri Ratu Sang Prabu Agung sapunika yukti swarga sekala yang kemana hadap titiang Ratu
mecikan pulang ngocokorin ya wong. Yen merpat lantas lien sing lah pianak, lien merpat saya apa kuarane nyeneng. Sing ne lantas tulane kabeh banyak milu mekalu kan dijago sing keto. Yen bepeneng nang kedek pekenyung sing ne mulo ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruh ne sing keto. Nah, yen subah monto paman. Karita kayu belahnya nampe ne natu tamane ada ne baru banyak buat kamu bakti dia ne. Ragatan malu amun. Bener nya tangkil kepulinya. Inggih, yen sampun puput durusan jadi bakal kemudian Ini terus menarik ketika ngiringan ingat dan pesannya panganikan itu dua agung lingsir kengkene bancainya no dauhang banyak kejang banyak besek ingkup oleh kengken depan bangsing dia nyidang dia marah pengen musak aset ini Sampun Gusti. Ini pegebage ring Banyaran rauhan ke tepi siring kantun manggeh kerahina wengi. Nah ne besek nah panidonya nih itu dua agung murah begonya nang ke Dharma Putra dini sing yen len cai ane paling selesai nyen ngiring pemakan itu cai mesti ngatur ngajak kengken jepan nyen banyak Sampunang banyak malih piringang elingang pekaryane suang-suang gini Gusti arisan. Siapa ngelimpuk ikan serano? Moga-moga lumpuh. Nyen kelpapase. Yan yario barak nyen. Kalah Kang Joyo malu. Sake walo lemah Yario Barak kalah. Petang tunen yo sido kalah. Ya namune aku dang serano subo kacakan. Nyatur buano bilang bucu purine subo misi serano. Nekat kejabo purine. Subo madan kakenaning pamor bubuk katekaning serano. Nyen jenyak-jak 7 musno yang dadi ban purine ne pang dadi je peguyangan sampi dadi tegalan yo pang itu ngange Yario Barak Tiang iya namun tuh tegas bos itu dua agung lingsir ngulah ya isiap kade itu nu masih kelicak-kelicak ya dini men apa ya dotang Gusti kalipun mewasta ayamipun punika sate Gusti yening sampun medewek sate nak tenjekeni nyenantu ko baos iwang baos patut jak ya memerut yen ping 3 timpo Gusti demprat Gusti meh ping 4 ipul pacang teko kelayame yen nuju wehen tedo nak tetedan eta namahipun timpal ne saja pesan gitu buka haus ayana jak henten kadiliak benah ayame ieu dados angen ben suci taluh neten dados angen dak sino taluh bebek Isan
melumar bungut cai ini. Diarep nyen cai mepedone. Ngeraosang cai siap. Dongudo yo siap dadi anu selak ngenyakang batis yone diwerdia pura. Rumaso nyen yo ngelah taluh dini ane batut aseno. Nang wake metakon. Yen cai nyinanggo kang iban cai ne prakango. Makelo supo cai tatad wake. Mirip penulian sing ngelah wilaso lan sekayune to. Sangkal sing taen ngetekuk sing ado mirip wilasan cai ne ane pariangon cai dini. Ingat, babaturan jabo purine ne ane malu. Mesangkar melah purine jajar keagungan itu nerepati. Iya rio barak ane makado. Nah, Li. Do nyen ging serang ono talon nang. Tiang sebelum merasa tiang ane kenen itu. Saja tiang dini memarakan sing lah taluh awanan tiang sing ngetekok buka beli. Tiang nak ingat melah dini temoke kuri agong melah tuah mulo sangka nang beli ane tadi pengucuk sake walo sing nyendi dian beli mekejang panyak dini para tando mandri ngopin pejalan beli ne. Tiang saja merasa bengong. Bengong teken wibawan beline dini. Dewalo. Jeneng ngeloban beline bas keliwat. Irajah tamah memuki di dewek beline. Sing jeneng nyanang dan beli ento dogenan. Nu beli merasa keuangan. Ngalih beli penangkep. Nangkep tinggi kedua agung. Sing jelento pengliakan dia. Siap! Ken? Pengliakan kat-katang cai. Dosa kewalo angon cai serano suriak nundung wake. Sake walo wake sing nak coba resep. Liyo nyenana kekene caro cai ne. Nyen Julian gerayang beten. Ado lantas hitungane anak natat. Belah yo tegak. Mulung sapken kulit, sapken nyamuk. Ingat sih, mekulit abidang yang ajak wake sesama neng paro Aryo, nekat ke Gusten cai. Abidang yang masih kulit sesama neng paro Aryo, sake walu melakang pengewawo jagat. Sangkal buka penuh amun-apunyan, agung wilasone, aduh sing nak ngerekonang. Masih nih kanggo caro cai nyan kincir. Tuh Gusti nawa Kang. Kadi baos Gusti mesemedon sareng Dani Yari. Pinako pengabeh ide Sang Prabu. Ide Sang Prabu entane Gusti tetujone wantah gumawe sukani Kang Ratna sapunika ya. Tados Gusti tios pemargine amanah si Kang Rat aku do sampun panyake padam ulian wisesan penistian Gustine. Nah, do ingat mirip tiang ngado-ado, mirip tiang ngawi-ngawi rasane. Nah, mau buktinya munyin tiang sing ada beli. Ora, Kengken. mumpung cai ngeraos buka keto. Apen kengkenang apen kutiang. Jak coba mundu kena cai ni penyet sini ken wake. Antos na. Rumah sat wake macan pulas tundun cai. Apa nyen kedadian kumin cai ni? Apa kedadian ukudang cai ni tu? Antos wake. Yang keto tiang nak misal dia pesan beli. Beli angon tiang nyamek kelihan, yen beli mang pengancan buko keto, tiang angon beli nyamek cerikan, kengken ben tiang yang misalnya keto penyoh beli tiang lakan nuti. Melah nyen cai, sop jet agung dini di wardia pura. Makete wake uli dini, makete. Nah, ke Aku lihat anu men sampah tiap men buut mekaon gelesang. Tiang Dani sangeper-ngeperan. Sapuniki Gusti. Sampun midap-dap ide sangeang surya pacang sabering jagate.
nyaluk sani kalio iriki kalah tani pacang wirang pakayun terakhir titiang pacang ngereh Kengken pawan nyeneng munyin bapone ingetang diastu lemah diastu petang sing nyen tidak dilempas inge iring data apa gitu Hal, di bengong kayak gini. Ada apa nih? Hah? Wah, Cising ning ahorto, sing, orto apa? jangseng ya ada ngorto nen. Hah? Sing ning ahorto, Sing? umah jange puon. Hah? Umahe puon. Won umahe? Ah, Siapa tuh pedalam jang menjadi jam menjipulas bal. do jang pedalam. Pas karuan umah cipun. Kesing bagi jam dalam. Jani jang mau membangun lantai 2 sar. Hah? Mau membangun lantai 2. Mau membangun mas? Lantai 2. Ah, Tuh, amatnya liangnya pulas lantai 2. sing sangat liang. Pas karuan lantai 2 tuh pulas tuh. Sebot jang. Ini kadang sebut. Somah jange milu puon. Hah? Somah milu puon. Somah pun. Ben pedalam jang cipal. Pedalam jang. Pas somah cini pun. Do jang pedalam. Kesing bagi pedalam. Jang penganten ya nih. Nganten. Man penyanyi kaca jegek ya. Penyanyi, Seksi men. Seksi. Gading. Aduh, amat ya liang. Kena pulas ngajak somah seksi. Sing ya sangat liang. Itu kesing. Somah jangan demen ngalih mitro. Yen cang lah somah itu liang cang somah cang. Dastu ke ye jegek. Lo manung bikas yang alih mitro. Liang. Do liang. Liang. Do. Kesing baju liang. Jangan demen sing ngalih mitro. Wih. Halo, Beci. Tuh. Kayak apa coba kita ngalih mitro? Sing tadi Sing nawang mitro. tawang ngalih somah timpal mitro tane. Sing mitro tuh timpal artinya tuh. Mitra ya sadian utama laba. Oh gitu artinya itu. Kan ada jadi kayaknya tulis-tulisan tuh mitra usaha tuh. Oh gitu tuh. Mitro tuh timpal tuh. Timpal perlu ya gak ngalih Timpal pangliu. Ah. Iya saja. Timpalane raket aja dulu selesai sing tane Gusti Ngurah Putra. Nah, Kaden mau janji bakal luas memancing di none jani kayak kali jani sing mesti dane metangi. Kengken ya ada nih nih. Nah, ada sama lu dah. Emang yang dane. Ih, sakit sampun. Ih, sakit sampun metangi. Iya. Ih, ratu dang becik ke. Wau kok manahan anyang mereka kok pekoloman. Jag saup sangkol kada nu cerek lah neng. Ekar manahin sampun metangi tuh. Kapan mau janji luas memancing? Nah yang gitu mau bukti buat pangobaktin pamane. Berat yang sing ada paman maka dadwa. Nah, paman apel sat anggon biang, paman gangsal waluyo anggon aji. Yang sing ada paman. Apa ya penanten yang Punika nenten sanang pikayunin Gusti Ngurah. Wantah pat-pat bebekel Sang Nyerwati ini punika. Suka, duga lare, pati punika elingan. yang sing sajan kenah-kenah tiang ulah-ulah. Yang sebat lacure bakat anggon kenah. Kayun, Mejak bungker sing payu hijau. yakti yet punika katane jati kayun. Akengken kenucap di sarasamus cayon. Punapi jawenten. Ayu tewang manas tapun. Iya diapi candala yonitwi. Donyen mau kangen, donyen mau seselan. Diastu kenyen cacat nyen hidupe. eceng Berot, cungi nah bongol gonong liu cacat itu. Si dadiwang utama juga ya. peh nileka diraga dadi manusia nak lebihan utama Oh, paning keleka dadi satu tadi cicing. Dadi cicing. Nyak cicing berung lantas. Bah, makejang dia kan. Inggih. Nah, mumpung roseng liang mejok nih len. Ini ya. Au, Ya nanti ah. Dari tumben yang ipijak soleh sana. nyebut napi. Tapi
Nipi mak kebar tuh. Mau kebar nggih? Au. Kakak menamung yang kebar niki. Ye orang cek mengulayang duramu. Mau duwe kampet. Sing makabar menambung. Nah, mengulayang di dhuwur amone. Masuk. Oh, cicak resam sajan, Bro. Jong, misi tak. Kebenangan bulan purnama. Ye bakat damplak bulane. Kenyang bulan damplak. Mulung. Ya. Di paben ane megelebuk bulan itu. Amat soleh nih. Boloh bulan. Mau kelanar dengan papen duwe nih. Nah, odah ngerawasan bulannya kalian di PCN kon ya gulung. Dan Nih ban di paben aja kesau. bulane. Tekak sajan. Atuh. Nggih sampai Kena he. Nggih. Sing edeng pangkawan ken taman gansal paman apel melaip yang ketiwangan. Oh, dan Biah ingat, Bo. Ih, kalian saja nyangkol bulan. tapi Galang gulingnya bakat melekur. wata nyumpeno, wata sapunika Gusti Kurang. Tuh. Yang gitu ipiana kengkenya mirip Sito pada di apa paman. itu? Kengken itu yang kita ngipi ke kita kengken ya artine. Becik beleng. Nyaru, banyak nguyuk. Buruk ya ket nase. Bang Yang dediki di Bebanjaran iki tiang ngupas-ngupas arti impian niku. Kutak kade wenten buku impian jumeh niku. Yang gitu kengken mirip artin ya. Biki becek pisan iki. Iya, upami niki Gusti dados kenten nggih, sing ora dados dagang. Dagang. Ket di pasar durung mau bangjahan kentene, tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Lanjut Dong akeh boleh. Oh, sing sinah Nggih. Yen luas memancing, kadi rasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh, ini liu boleh teh. Dumadak bang sajan gitu. Yen upami mungkin kalau Gusti tendos anom niki anom. Atuno. Nggih. Makin yen mekayon pacang ngarah cewek kenten ke. Mau jek nengok di kuri ya ngantre bajang-bajang gitu. Tinggal pilih saja. Dojo bangi kene wak lacurnya kon ngeringsun. Dan arti piane niki becik. Oh gitu. Luar biasa niki. Dumadak pang sajan cara cakra ning gilingan. Sing jebetian wan metana mung yak nut mono tang pangkan megelibak beduran po. Oh iya nih selah kan dipale. Kene Sing medayo cang cicing buat ngarjang ipian gitu. Lusan cang man pula sabiak sambil cang ipi gitu. mau dalnya nayo milu menang ngipi. Ada nak ngipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang pula sawu jepos ngipi boleh. Nah menandas kita. Ipian. Ipian cang cang dados dalang ngiyo. Agen Tadi dalang ipian itu. Sing saya melajang wayang cek kaplak dari dalam. Nggih, keto ipiane Lampang wayangnya. lampah wayange kinten Jaya Prano nganggur niku. Nganggur nggih. Amat soleh nih nang. biasanya lampan wayang ya mah berado Ramayano. Cupak gerantang sana. Di kengkene gamuh. Calon arang. Ini Jaya Prano lampang. Yang ngipi. Napi dados ipian. Cang ipi nang ki. nah selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur. Kemeriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine. Kemu yo nganggur Jaya Prano. Kan. Tepuk lantas. Panggih hango lu nyoman layon sari sedang nyampat. Oh. Nyampat seret. Kali apa nih? Jam sio lemah nih Gusti. Lemah-lemah nak nganggur. Jam sio nak truno tuh. Kengken yo man. Mujianya nyala maso nyampat tadi yo. Biasanya sing semangan maro bangun. Di kengkene nyanyang sang sab suryo. minap kenten minap tapi sana mau bersih pun dumun kenten Jam sio tuh nyakan. maksudnya nyakan dumun mau bersih hentas kenten Oh, setonan membanten jotan tuh. Nggih. Gaknya seso. Nggih. Oh. Pak, panggih hango lu yang sari nyampat. Jemake sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemake sampat itu. Jemake sampat itu. gitu Oh, Pak. Yang itu marah luwung. Beli aja nyampat lo senak biasa Tegal budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Udah tebol. Jadi nyampat yo.
Seret. Bapak dia nganggur pidan ngop meneknyo, les celanane. Panas gitu. Padahal beli nak bukan lo nyen susu bang 5 lo. Kena bok bisa sipan nyen deng-deng ai me. Pelung kulit nyen. Sing gitu ya. Gitu tenan. Lah iki gen ci to. Kudu sing kedo nak. Keluop ci cang ipi tadi. Numak cang wop me atau suk semang cang. Ngipi wop nyamo. Kai. Satuan Jaya Prano nak skenario nak kedo. Sing men gitu sing ipian cangi. Jemak yo sompan tukin ni Jaya Prano. Lah tajak titik ni Leon Sari nang cicai. Yo cantik cek. Kita ginyal niwang kan Leon Sari nang cicai. Apa beleh nih? Kita niwang api. Yai, cek membuat penting pun ngangar sampah. Memeh lah. Jaya Prano. Nengi. Wih, Ngangar sampah terdados tawangan. Den. Dugas tuh kene kok Jaya Prano. Yen kene Jaya Prano long tali boleh ngai. Cang ipi. Boleh landas kedo sing nulungin jelo petek. Meh Jaya Prano. Leon Sari. Sakit. Oh, lantas itu sangan nomah. Ya. Boleh dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cang ipi. Oh, nah. Oh, sangano mah nuli di Grogak. Baik. Grogak. Oh, Grogak. Nak lungo hijau nah ning kana. Itu yang hijau singgah kamu penyar sekar. Kapal ulung. Dapat tengok Leon Sari ngepetek. Bat iya Prano kini sangano mah. Kemudian ketuang lakar somahe. Nah, iya bakal ngayan bener kayak tadi titik. Nisa ini dia Prano. Sing lah saut. Landas kedo. Lantas itu sano mekat kemo melaliko Banyuwangi. Yai. Oh, gelombang. Gelombang. Dan jang bo, dan jang. Lungi baca do, kengken ada rezeki Itu jatuh. Amat tuh. Wih, ngatak wayah nongklang. Itu piane tanah lu, kengken. Mungkin sedenge Kengken. Jaya Prano dan nganten sarang Leon Sari. Durung ngerasa layu sampai anak puniki. Sampun ipun kaudus Oleh ida Sang Prabu. Nggih. Napa astane ke sang iki Leon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prano. Nggih. Aja landas Jaya Prano kemoko Geluk geluk trimo. Begitu. Mati ya ken iso galing. Jaya Prano mati. Tuh mati Jaya Prano. Tuh paman ngudiang tadi sebut nyedeh Jaya Prano sing nak lelampane gitu. Ngudiang to angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadine kengken pengrabdane. Sane ngipi dan urunganipun padam. Iya, nak buang cang ipi. Buang cang ipi. Adi buang ngipi. Nak buang cang ipi kengken. Marah jelek ipiane pelajane buwong ipi. Terus nak arti anak separo tuh. Man, Kengken. puniki sesampune padamipun napi wastane Ki Jaya Prano mangkin ten Leon Sari arsang ki Dedwagong dan ipunnya singnya ipun sedia ring Jaya Prano. Ares ipun bunuh diri ipun. no ibu. Manahipun mangde kacunuk iri kering swarga loka. Iriki dan presiden mangde kacunuk iri kering swarga. Ngelarang Satya Pati Brata. Inggih. Nah, sing swargane ne luwung. Swarga becik niki. Aduh, ya kita sing luwung ngene iki. Nggih, luwung niki. Wah, Payu cang ipi. Apa ngipi buang tulus. Kok tunggal nar tiang ki busan gitu. nang tulis ya nunggah acale de Sang Hyang Surya tekah sampai wong kel mancing nih Terus yang buat radio jadi lahan luas nyancokkan pok luasnya panian pak ini raso cek pelanya sangar sampai ini sing ada benu dini jalan jong Mak panjang mah. keriana sambil ngabonya nona deh balsam balsam cengkeh Balsam cengkeh ha. Pangtan anu. balsam me Pangtan dingin. Mau ale panjang mah. anda sana ada nih kok
Wenten api niki Gusti Ayu. Dados gegeson pisan wenten api. Bi tiang kanti telah ngangsur angkian tiang yang ngalih bibi. Kanti beloh pidet. Kamu mai tiang ngalih bibi. Kaden tiang hijau. Cek pragat di pewaragan dogen tongos bibine. Nggih nak riko di tiang aturang ayah. Nak wenten api puniki Gusti Ayu dados ngedang di tiang. Di tiang kene mirip bibi sing nawa. Dini di karang kepatian. Kade subuh-subuh dadane karyane. Tuh, yang dibusan man ke meraja, dadi mekejang nuwasrone, lah mekacakan ditu di meraja nih. Kayun Gusti Ayu sane mangkin, kena tiangnya, pangseng menyi, lah kena ye hujan, jadi bibi jebak kali den tiang tulungan, ya apa ketuka dalam bilang. Oh Riko pacang umah, yen sapuniko dados taler, Prabowo tesane kanton mekacakan di kering paragan, dereng kelas untuk di tiang nyucut wau, kayang kaniko pacang buat di tiang ketuka deh, kan becek nge. Saja pesan tuh bibi, pangsengin Prabowo deh ditu di pewaragan, kangin makao, pangseng tiang-tiang kanti dukong. Ngedani, ya ketuka deh abolang bilang. Yen sapuniko kan mau pamit, ring tiang Gusti Ayu. Sedang baca kepisah yang tiap seberang Dina subuh pedas pesan dengan meme besar kian tadi buka kagian abu kilo kan di tiang bengong manggihin Gusti Biang risampune mesanding sarang dane Gusti Ayu yenten panyake make sami sampun nuning luaning Biang wantah Biang dane Gusti Ayu meje kadane mesemeton Gusti Biang luaning Gusti Biang kanton nanom dane Gusti Ayu sampun nanom sama mangkin tuh Ilo jak bisa dok yang ngeraos lo. Tunggu diang nih paring lokane buka itu sangat tampesan lo. Lo sebenawa. Adone tiang dini di kuna negara. Gue mantene jelek lawan yang melah. Nak mulai lo masih kau ucap ngelahan. Ini pantet Gusti Biang. Pemekasi jelek. Uleng dunia nak meme si pengintip pengeros. Tuh gue mantene mulai sangat dari aleh meme. Sedina-dina cening sing sap tekening geginan keraman yang nak medewek lu mulai gitu buka pengraos memeni suku liwan japi tuwi kengken yang jegiag ini japi tuwi lemak yang lah kegisiangan manipuan sing pariwangne masih cening lakar ngayah kepisaku cening lakar mesoma tipu lantas nih pangsi daulian cening yang sing bisa megai kau cat yang jelek itu dipisahkan tuh nak beli pesan pemekasnya kenang nenek pang sangat pang bisa gue mantene manipuan sing ada kuen lenan kencening nih gelanting pang sing dari ucapan dipisahkan tuh sarapan pesan ini kuen dan pawacanan biang asapuni kering sekian itu gue manti tanpa suun biang pemekasannya makin biang duaning biang sampun sedang rauhin sekian tipian makin biang taler sampun uning karyanya dikiring kadang kepatian kan sampun ngusan biang mak subuh man hidup cenengnya kengken mana tiang nemangkin dua ning wasranya dikering pemerajan maka sampai kanton menyi yang jadi ketuka deh ngumah wasranya punika biangnya sarang di tiang Gusti Biang sarang di tiang punika prabot duwene sanering kuaragan nika pacang ring tuka ada dalar sucut di tiang Nendi mali Mimi sing mapi salah kasih apan kumanten itu mula buka pitutur memene dani sangat ideh Mimi kewana tegarang masih nih pinah-pinah nih Jepang sangat ini kadang tak suka ulang buka madani nih yang jani cening lakar kemu ketukade sing kena jen ban ada belabur agung pedaduanan lantas itu kade tekiannya lakar mau pelawanan yang yen sampun sarang bibi mongkek ten sanang biang sumenio malih apisan manten mangkin ki manten biang ye jati Gusti Biang sampun wenten titiang ngiringang jak sampunang sumenio malih ring pikayun Bang Yang titiang ki manten nah yen ning buka keto ini bani sing masih lakar ngewalangin kena sing bang sing ngalah hujan mutwa yang sapunika titiang medap-dapan diang ye medap-dap malu mau bingung mungkin bulog itu ning Mimi sing sangat berasa subuh mekelu ada ane cening na negara si
Cina jeneng subenawang kengkian laksanaan aja jeneng. Samang yang dokulat. Apan manipuan, sing ada gumantene tongos memang menjakkan buin ingetang pesan mewanti-wanti memang ide kapenang jeneng belakang meragan jeneng. Ini dia. Gusti Ayu, men busana duene saja bibi. Tadi ngesap saja tiang yang bakal nyemak wasnanya malu. Batas tiang bibi. Ini. Yang mau bunyi turun dia. Namun. Gusti Biang, kantos ke kelong kori Gusti Biang, ngiring yang kasar anto tiang dane Gusti Ayu menawi teh kelintang sayang pisan nggih. Sayang nggih ring dane Gusti Ayu. Basa besik saja nani presiden tungguang tiang lo. Nika sampun ngawenang di tiang iri semale sebet di tiang Gusti Biang, sebet di tiang Gusti Biang. Nanti malu lo. Tunggu tiang nyayang pianak tiang lo kan disebut nyakit hati nak kengken jatuh nih. Di tiang nyaten sayang kenten kan memean di tiang Juma. Ika ampun ngawenang di tiang sebat di tiang. Tunggu lagi gitu lo. Loh, Di tiang sing nyenan ulian lo nih sing disen resnai ni rerama. Sing nyak tinut tekening raos serama. Tuh ngawenang lo sing kesayangan gimana? yen kemana antuk di tiang ten yo Gusti Biang. Mana ulian kengken? Nak ulian meme di tiang ten kantun ngelah. Sira nyayangan nggih. Ya. Dah lo sepat. Japi tuwe lo sing ngelah meme. Ya namun tuh tresnan lo kay kapening tiang ini kuna negara. Ini Ada sing duwe lakar angon yang kaya. Napa mekas yang lakar nyayang ampuran. aduh Gusti Biang yen sapunika sumang di tiang pisan Gusti Biang. Ya ada ketenangan barang-barang ngempuk tiang Ini sampunan semenyo. Neng, sapunati ini. Jadi mau kamu lautan ya? Ini Biang, pangtan digeles sabak yang lungsur mau pamit bianan Biangnya. Pokoknya dia nih mau kelona. Ini Biang. Nggih, lurusan. Gusti Biang. Gede mantan. Male bos-bos kan kentan di pradenes we di tiang irke ring tukade. Niken penyeruan utai parakan senetiosan manglane abang di tiang ngajangan mereka ke tukade nggih. Panggil abang yang masih. Akehang gede mangken di tiang ampun kerang, kan ampun nyak molah gede mangken nggih. Napang kerang bomedar banyak pasok cara tiang. Nggih. Mudah mu. Gusti Biang, male gede. Dane Gusti Lingsir kan kanton ngatur orang ayah mereka ke puri nggih. Panumayane nak jani uji jelas kadane rau. Kentan nggih. Wale pengide tiangnya setonen ngendani rau. Lo pang sobat dekat ini cuma karang empat tiang nih. Nggih di pradeneten di tiang tangkil. Dereng dane rau Gusti Biang yen matur bos-bos manganten semenio duaning di tiang sampun ngiringang dane Gusti Ayu. Nana lo sing sanang sama dia. Namun nih Ampun. Bibi yang subuh manyanan Biang yang cek perjani lega kena bibi nih. Yen tan dagingin kenten gede tan nyak mekriu kan pasang di tiang nak Biang Gusti Ayu talar senang ngiring mau babe nyulan. Ya, nak tegarang tole. Yen mulai geden tebal pangsing ngalan hujan, ada ngalan. Ye, jadi ados di tiang sa pau reng Biang Gusti Ayu napi meklenyet nas di tiang jeung sakit mangken keng mau sultan memoman di kering tukade. Nejani pangsing ngalan tengahi masih kan yang ngalan bilang. Mang botan geles nak go di kering tukade. Kan juari manyos riko. Liu nak kedadenya di tukade bakal ada ngintip. Nggih, kenten mang di geles hargina.
Pilih.